nedavno, jedan događaj pokupio je svu medijsku pažnju i podelio javnost. Ne, to nije bilo skrivanje broja umrlih u Kruševačkoj COVID bolnici. Nešto veselije. Oženio se i srednji batin sin. Čestitamo. Možda bi sam taj čin protekao uz manje pompe od venčanja sina prvenca, koje se proslavljalo na istom mestu 5 godina ranije, da je tata Bata i dalje bio bez funkcije zbog novinarke koja je lako klekla. Što volim ove novinarke koje ovako lako kleknu. Ali čim je dograbulja u sebi položaj baštovansko-informerskog adjutanta, mnogo toga se promenilo. Nekada je celi Kruševac mogao da se sjati pored restorana na Bagdali i da gleda kako Bata ženi sina, pa čak i da milostivo od svog freskopisanog gospodara radi osveženja dobije po koju čašu soka ili vode. Ovog puta, jedino osveženje koje ste mogli dobiti bilo je u vidu hladnog čelika na vašim rukama. I dok su kod prvenca mediji slobodno navodili poimenice sve viđenije zvanice, kod fudbalskog niželigaša bilo je više pripadnika obezbeđenja iz redova BIA i MUP-a nego li na utakmicama visokog rizika. Ukoliko bi se čak i po koji građanin usudio da prođe u kratkim gaćama okolnom trim stazom, bivo bi odmah zaustavljen dok se ne utvrdi u kom svojstvu se nalazi u parku i šta skriva u tim gaćama. Za one, za koje se to nije moglo utvrditi na licu mesta, primenjivane su posebne metode u prostorijama policijske uprave u Kruševcu uz konsultacije sa višim javnim tužiocem. Izgleda da su prema njihovim utvrđenim operativnim saznanjima biciklisti preuzeli primat nad opozicionim političarima i postali kategorija koja preti da ugrozi ustaljeni poredak u državi bez reda. Jer poznato je da vožnja bicikla stimuliše mozak, kao što je poznato i da ovoj vlasti ne odgovaraju ljudi sa mozgom. Stoga, u hacijendi Podnojastrepca vrše se specijalne obuke mladih jastrebova koji će nemilosrdno kidisati na dvotočkaše, vođeni načelom ko nije kao nevena, nije ni nevin. Balans između prvih i drugih je teško naći, jer su to dve prirodno nespojive kategorije. Kojih će ostati manje, pokazat će selekcija na izborima 2022. godine. Onima kojima su izbori samo farsa, poručujem, ne gubite nadu. Zna se gde biciklisti pobeđuju. Na ulici. A svadba? Svadba beše ko svadba. I šta da se priča? No Đani, no party. Za divor, za mojas minut ostani okume, samo oči da ti gledam i ne priznam se, ne odloži. Jer ja nemam život bez tebe i u lice pljuni mene, ali jedno znam.